pangde apa bisi pangde ngati ako ay sida sidri bawan ni ay base isa pa yang tu shanti purang na bane nagrapati mapag sida isa miko ba mapabalay ning diay ay manipuri pa do may kanataw mapag senda lagane isa pa yang kakalura pa yung nakaledo mo man lang pa na kinasidi mapag dado ay mami am lae Balan tiang betang bino. Cooking harau le. Kalau mau pun harawi, asal lah pun lah abadi makoi mati bang hai dan harau le. Aku ini kana le mati bang bina ba. Aku nak kali, aku nak mati bang ni kem dah khala cacang matam dah. Aku nak ui. Makoi kita bangkal si cawa tharaga makoi kita asam level game le kan tawi akoi ki maitai ki isa isu sina sing tharana natraga pikha bora khani malum dar he bodo ngasi akoi ju bisi udi haba karam matam da narendra modi na amuk tang lengbi ra kanda akoi ki damak tawa mati pangle ka dage hai bakal da senda dagi da phabil o nomai ka palle ko nemo no manipur da lai ban mel tian sing miltek Wishing do nong may kapal lepo hay na seke lamatang hay ba matanda nong may kapal lepal na matanda manipul masaan nong may kapal hauro oy hay ba may tay di nga kopal ware ba su may tay di sila ba su may tay ki ipa ipura siyalang ba ido ay koy na tutseli ado na nga sidi ay koy ki may mitakiran ba adokre ilang ba pipa ba kangakre ngasi ay koy langi na magta des halagala Delhi hai lam je ai koi na yam na wan na jawi lai kai du na lang chat lo lang ki damak ta ni lupa lak cha na su hai da lupa manga tara bu khai ra kai koi putha bi bani ai koi isa na paisa pa dan sa palate tayang kui re ne gi hom ta gi na si bok thabak su de ngasi ama sakhini ngasi lan yaw no hai bu isa si gu ya de maram dam nu si bani na ngasi ni kaya ma khoi ma de wa re thabak subam le sabam le te ai koi dalana kaya phamu de manipur da केदन की लीले के यासर उड़े मैया की लीले के यासर उड़े क्षेत्र की नाकों की शौक्यों जो हुई थे क्षेत्र की नाकों की जो कदा भाई एमएलए या कैसो नुपीन हो जना तुम रही हो माय नाकी नुपा ना अकोई ना मशा थोड़ी के ने की रहता सुमाय माय नुपिया में तो सुधर ना मफम ले जाओ भी होगा इसी क्लास में ईमान वाला बड़ा एक के जगह पजानी एक उपाय लगते वांगांग का दुहाई रे nakoi ki damang ta ai lai la tok tok lo ai koi manipur atam na hata ki bhot ta koi ko ta gone ana ma ta pam den aduna ngasi Delhi ki lai mai de lepseri ba koi na ngasi hanji ma tam da kai hai gani ai koi isa ki damang ta si su si ra ge la abani adu ngasi pisan ka ba memorial lam asina 10 minute tare hai gi pau phang ga di ai koi miya mama khang na ai koi ma pham ma sta si di bo tara hin ka Lahangal mati ba doon nagpisan na magasakhiba gawati dam emele na laaga Delhi yung rin la magpagyan kaya gano'n na makoy na halip pa nagi ay koy isa sila no makoy gari tungaga makoy na chumo da sarlaga mati sindugi thawai kaluni hada na sarlaga makoy na sinaga loy na lapani koy wang dingi wala mi ahum si kongyo mazama mi marisi makoy sindu kasi makoy ki kuki sindu kulay apa apa pa ba kuki sindu na makoy ka pa nagi siba alang hapani ato ki sumathagda makoy duma siri haidana ai khoi lophok tak ba bhaw da ngamdaba lophok pasat pada thoi ni ba manipur ki police amsong inyan thagana ai khoi gunga pi gani haida thabi reiba asam lai thon lai ni ba singduna su ai khoi asiba du ba numit humi lophok ngamdana ato ki patik wana ja sibagi nungai daba amadi imung do awaba kaya sada thakana kham du bi awaba do adu bhog kan bina bal lai traba manipur ma oisalapa adu natana against those cooking militants, rather they are trying to attack the civilian in case. So
And again, the Prime Minister of this country, the Narendra Modi, has not spoken any word. He has no time to visit to Manipur. He has not actually said a single word. And again, even during many of his Mann Ki Baat and all his speech, he has not mentioned about a single word about the incident of what happened in Manipur. This is what EMA is saying, and it also says about the disappointment, about the frustration, about the helplessness, about being a Meitei. Even in terms of population, there is another important thing is that Meitei have been living in this part of the world for many years, for many thousand years, and this is our home. This is our only home that we can live. There is no any other places that Meitei can live any part of the world. But in our own homeland, in our own home, we have been living for 1,000 years. Now, many of the Meitei become our homeless people. So it also asks the government of India to take immediate action. So that the innocent people of the particular Meitei can actually restore, can secure their life. So these are the points. I'm actually just going to summarize some of the important points. I actually missed a lot of the point what Ima has said, because I cannot represent about the emotions, about crying, but I only can imitate what Ima has said. So this is the kind of courage we have. And Ima also said that we will stand firmly to protect the life, to protect the community, whatever it may be. And he also said that even our life may be lost, but we will never compromise about the territorial and the administrative integrity of Manipur. He also said asigumlaba yaifaraba numit ni haina lawjage maramdi maini kanapis he lekhang biyo akoi Meitei isa inaudi nungmai paide aduna nungmai paibaga paidabaga lan tanarabasu India government habase ipane khambiyo aikhoigi Manipur na integrity kaiba yaba yadaba India